محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يقول الله عز وجل في كتابه المنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح أوصيكم بتقوى الله. Mga palanggungan, kamaasan sing kami mulia ha agama Islam. Magsarang sukul kita ni magsama sibu pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan ni'mat amu indihil niya katu taniyo. Demikian niya salawat iban sin salam apanghuna tu jungjungan Muhammad alaihi salatu wassalam. Mga katautay manghuran ha agama Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala aun kapatut niya marikatu taniyo. Demikian aun kapatut na to amun subay na to itukbal matto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Deng ha mga kapatut sintuhan na to Rabbul Alamin marikatu taniyo. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hadith muttafaqun alaih long niya haqqullahi ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. In kapatut long niya sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga piyapanjari niya, pa mga manusia ay ya'buduhu amun pagtag-ipunan siya, pagtuhanan siya, wala yushriku bihi shay'a sarta di sila huminang sakuto limbang hang sulag uno-uno pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bima'na mga palanggungan ha agama Islam, suway pagtag-ipunan intuhan Rabbul Alamin isa-isa niya. Akatan tibayhuan sin ibadat sin kita niyo, subay tudjumat tu patuhan na to Rabbul Alamin. Ingkatan tibayhuan ibadat deng naman qawliyah, fi'liyah, iban i'tiqadiyah, ibadat laway kabtangan basi mga pagzikir patuhan, ibadat fi'liyah basi mga magsambahayang, iban i'tiqadiyah amun ibadat pangagad subay ingkatan ini tudjumat tu pa Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya wayrun limbang ni hang sulag uno-uno. Hangkan na waktu kita piapan jari sintuhan Rabbul Alamin way kita iyawam bang unim maksud sing kapapanjari katu taniyo sa biyaitaan kita niyo halom sing Quran ha suratul Zariyat
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Iban wayroon piapanjari sin Tuhan Rabbul Alamin in bangsa jin iban sin manusia. Hauno-uno na ini pakaradyaan di dunya. Buat malingkan hambuk din maksud. Illa liya'budun bima'na magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumumba, mag-ibadat, tupot tunggal pa Tuhan nato Rabbul Alamin. Mga palangguhan na agama Islam, kuno baha kumugdan in pagka-Muslim sinahambuk manusia agin habaran niya. Subay niya kabogbukan in pag-ianon at tawhid. Subay kumugdan, umamo, in panawhid niya, in pagtuhan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon mamarahi, bukon siya jukup, lang sinarab layakfi. Inamuin, kilahon mo sa Jaisin Tuhan, amulong mo biyan Allah. Siya nagpapanjari singkatan. Bukon niya tumamarahi. Bukon mamarahi in kumahagad kau in nagririjiki akatan manusia, katan piapanjari niya binatang Panginoong Allah. Atawakan mga hagad kau in magbubuhi in magpapatay Allah. Bukon niya tujukup, kulang siya. Sa sumagawa, suway mo damik yan. Kahagaron, pag mag-iman kau pa Allah Ta'ala, pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag iyan uluhiyan niya. Amun in ibadat katan, harap matukan niya. In pagdua mo, in pagtawakkul mo. Tinyapig, pagtawakkal mo bihayan. Wayron dugaing, in dua amon mangayo kau tabang, mangayo kau ini, ulong rida. Way dugaing katuon mo, panahon mo, ba't malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Panawhid. In susungon sing kita niyo, kabuhi na tuhadlaw kiyamat, atawakan hakubol, mapuas sing kamatay sing kita niyo, apabila maignay niya wali handeng hadjasad si manusia, bang impangasubo mo, uno na ba yung kahalan ko? Halam sing kubol, dagpak paadlaw akhirat. In jawab, depende apanawhid mo patuhan. Nakadepende inamun panghagad mo, atawakan, pagberin mo tiyunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Misang ko magsasambahayang, magpupuasa, magzazakat, misang ko nakagyato sa nanaghaj, matupa Baitullahil Haram, hawla Makkah. Bangin panawhid mo. Bang mutiyunggal in Tuhan Rabbul Alamin, habuko namun hantang pagtunggal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mo pag-ibadatan in Tuhan, simiha, bang biya din in pag-ibadat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatahan ibadat mo yad tubiya kau sa pantun nagsawd ini baldi pagbus in guli niya bayan buslot bima na wayron mahasil mo hangkan na in agama Islam hawak tu diak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Muad harap matupahwala yaman unin aki sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad innaka ta'ti qauman min ahlil kitab bunal tuud ya kau Muad ingkat tuun men mga tao ahlul kitab kimakahagad sila yan in nagrijiki. Hakatan, at ini Allah. Hadukay ng ayat, wala in sa'altahum man khalakas samawati wal ard. Bang mo sila subon, isin nagpapanjari, sin pitong lapis langit, iban lupa, impamong nila Allah. Na impanagnaan lang sin Nabi, ipanawag-tawag mo kanila, syahadah, amunin tawhid. Amun manunggal sila manunggal sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ibadat sila tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di sila sumumba barhala. Di sila sumumba mga kasanto-santuhan. Di sila sumumba kayo. Di sila sumumba mga binatang. Sa inhadap, in maksud sin Muad, dakwahan niya in mga tauyaman, sin subay in pagtuhan nila. Tunggalon nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Hakatan, tibayuan ibadat nila. Amuyad to India akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan niya, impanagnaan, rukun, hag sin agama, tawhid. Law sin Nabi alaihi salatu wassalam, buniyal Islamu ala khamsin. Biyangon law niya in agama Islam, atas halima parkala. Bima'na in agama, biya sa pantunbay, aun hag niya 5 taon. Na impanagnaan hag sin agama, syahadati an la ilaha illallah. Panawhid pa Tuhan. Tunggalon mo in Allah Ta'ala. Magnaik saksi kau. Sinwayroon tupot tunggal pagtag-ipunan. Sumbahon. Buat malaingkan isa-isa sin Tuhan Rabbul Alamin. Isa-isa sin Allah. Tawhid.
subay amuinin laguon si manusia, amuinin pangadjion si manusia, muna-muna kabuhi niya. Ayaw mo pasari, misan na kawiyan tiyahunan nag-ibadat, bangin panawhid mo, tabi ayaw, wayroon ima mo, besin sambat, maglawag kaw sin ibadat mo adlaw kiyamat. Wayroon piyaw na sin nabi, at way piyaw na sin agama Islam, inrukon sin agama pagsambahayang 5 wakto. Way piyaw na in pagpuasa, way piyaw na in paghaj, in pagzakat, wayroon piyaw na. Bima'na, in pagsambahayang mo, in pagpuasa mo, in pagzakat mo, in paghaj mo, uma mo siya, kumugdan tayo maunsin Tuhan, bang kimugdan in pagsyahada mo, in panawhid mo pa Tuhan. Tumtumon sing kita niyo. In mga tauna kauna, umat na kauna, kumahagad sila, pa Allahu Ta'ala sumagawa, in pag-ibadat nila bukong daharap matukan niya. Besin sabot na to ayat ka ina. Apabila mo sila asubuhon ni sin nagpapanjari sin 7 lapis langit iwan lupa, mamong sila Allah sa wayroon nila ito kyasod pa agama Islam. Mayta sabab lagihon nila sadyain Tuhan bang sila halom aramala. Lagi magtuhan sadya sila, mag-ikhlas sila pa Tuhan bang sila halom musiba. Bang sila halom karukkaan, halom kasusahan. Farman sinallahu ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Yung mga sifat si mga musyrikun na kauna, hawak tuwing kiaunan nila atas kapal. Diatungan sila musiba, mabuga sila malumus, mapatay, majulja na. Mabuga sila haalon, mabuga sila hangin. Hawak tuyaon, kaingatan nila, wayroon tupot tunggal amun makatawang kanila, buat malaingkan Allah. Unin hinang nila, hawak tu sila halong musiba, da'awullah, nagdua sila patuhan. Mukhlisina lahuddin, nahinang sila tao ikhlas. Nahinang sila biyayan bariman, hawak tu yaon. Sumagawa, falamma najjahum ilal barri, hawak tu sila tiyabang nasintuhan. Nakaliw na sila matupaan si pakhula, idahum yushrikun. Nagsirik da sila patuhan. Piyagputingan nila rin Allah. Nahaduga yung ayat, hafarman sin Tuhan Rabbul Alamin, hamaan na sin ayat, uno, dupangon nila in Tuhan, laugan nila in Tuhan, wayroon liaugan nila, ataw kan diupang nila rugaing, bat malaingkan ginhawabaran nila. Hangkan na mga palangguhan na agama Islam, manawhid kita ni patuhan, sin sabunal panawhid. Bukun mamarahi, in kumahagad kita, nagpapanjari ka ako Allah. Bukun niya tujukup. Sa bangko kimahagad, in Tuhan Rabbul Alamin, nagpapanjari kayo mo, subay ka mag-ibadat matukan niya. Magtag-ipon matukan niya. In ibadat mo, misan ka datungan musiba, biya lago dunya ning kasusahan mo, subay impangatayan mo di siya maling hadugaing pakaradyaan sa tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha, fastaghfirullah li wa lakum, astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد mga palanggungan sing kami ha agama Islam besin sambat kawalikan namo biya salawat subay tuod halgaan sing kita ning impanawhid amun sumbahon nato in Tuhan Rabbul Alamin isa-isa niya. Bukun sadya in kamaksuran sin pagsakuto, sin pagsyirik, amun sumumba kaw, dugaing daing ha Allah. Bukun sadya biyat tuin dagbusan tibayhuan niya. Damik yan daing ha mga dagbusan tibayhuan sin pagsyirik, sin pagsakuto. Amun simusumba kaw patuhan, nag-iibadat kaw kaniya, sumagawa, lilimbangan mo siya. Magsasambahayang kaw, sa atat kala, diatungan kaw sakit, nalawain pagtawakkal mo patuhan. Aun waktu bihayan, mangandol pa kita niyo pa mga, sumakat pa kita niyo pa mga kabudburan bihayan. Supaya maglawag ubat. Sabsin na sakit kita niyo. Way na to, kiingatan, in Quran mahamulya, piyanaog sintuhan Rabbul Alamin, marikato taniyo, complete siya, way kulang. Ubat, suratul Fatiha, shifa,
ubat siya manusia, bangkaw datungan sakit. Biyawaitaan kita niyo katan. Ang kanna farman sinallahu ta'ala, amun hawak tu baita ni al-yawma akmaltu lakum dinakum, haadlaw ini, siyam purna ko na maun kanyo in agama Islam. In agama bukon ko lang, jukupan. Damik yan, weron siya naglabi. Ang kanna bang yung problema mo, ubat, halom Quran. Problema mo tungod ridjiki, biya din ka manglawag, yaw halom sing Quran, biyawaitaan kita sintuhan. Iyaw na hadith. Ang kanna, wayroon na, duga ing sabab, amun maling pakita niyo, ikat to na to yung pagtawakkal na to, yung pagduaan na to, mapuas dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan niyo, inhugot sin panawhid sin Nabi Ibrahim alaihissalam. Hawak to liyarok, sung na siya hilarok matupakayo, pilay siya kanda kumanbiyayan, majulja na siya, di matong in Jibril alaihissalam. Ampa sa iya subo, kitaan niyo, pilay waktu ra kuman majul jana na in Nabi Ibrahim alaihissalam. Nagpakita kanin Jibril. Ampa siya iya subo. Ala ka haja? Ya kau Ibrahim, pagkalong ting kaunan mo yan halom na kau musiba, sung na kau majul jana uno. Ang kalagihan mo, at niya kalagihan mo ako. In jawab sin Nabi Ibrahim alaihissalam, amma ilaik fala. Bang tungod kay mo, ya kau Jibril, di ako maghajat kay mo. Di ako magkalagihan kay mo. Ampa siya imyan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bima'na, mag-i'timad siya, mangamdos siya, impagtawakkal niya, impagpangamdos niya, impagpangayo niya tabang, long sinabi Ibrahim, tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakitaan niyo, daying hamanga, long tabihan thamarat, apabila imano siya, kimugdan impanawhid niya, nangamdos siya pa Allah ta'ala, nangandol siya pa Tuhan, in Nabi Ibrahim, liarok palawm kayo, biyaitaan sintuhan in kayo, kuni bardan wa salama, nahinang ais in kayo, wayron na juljana, in Nabi Ibrahim. In mga kanabihan katan, sabab simpanawhid nila, hugot simpanawhid nila patuhan, nasalamat sila din mga kajuljanaan. In Nabi Musa alaihissalam, hawak to iya pasin Fir'aun, bukon kain aunahan niya dagat malawm, sa asabab hugot simpanawhid niya patuhan, sipak sin Allah Ta'ala in dagat para kaniya, nakaliw siya. Allahu Akbar. Panawhid mga palangguhan na agama Islam, amuinin subay na to, bang mga i-research bayan marayaw, pangadjion marayaw. Ayaw kita ni magliso-liso. Bang sa pamaing kiyaunan na to, liga papagdunya pag-usaha, yaw nin mga kaanakan na to bayan, na sila papangadjion na to. Sabab in anak masusungon, apabila tiyarbiya mo siya, simpanawhid patuhan, pilay waktu, pilay tahon, siya ni magdaawa kayo mo. Misan kauligap, yaon na siya halambay mo, naghihindo na simpanawhid. Damik yan mga palanggungan, sing kami muli agama Islam. Ini, long sin Imam Ibn Kathir rahimahullah. Amun mga manusya lang niya bihayan. Ini ikhlas in pag-ibadat nila, tupot tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon sila nagsakutulong lang niya hang sulaguno, humul aminuna yawmal qiyamah, al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. In mga tao nanawhid patuhan, sila nalong niya in masalamat, haadlaw qiyamah, sarta in sila halong hidayat, di hadunya, dagpakpadlaw akhirat. Hangkan na in mga muwahidun, in mga tao, gawkot in panawhid pa Allah Ta'ala, amun di sila masasatuod bihayan, sila yatto in di pa hadunya halong hidayat, sambil mapatay sila bihayan, in sila salamat, dahil nga adab sing kubul, sambil mabot tumindungin adlaw kiyamat, mura-murahan mga palanggungan agama Islam, papagbarakaton kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu na to, ando bangaw ding mga kabtangan sing kami, way imamu bihayan atawaon sa salaon, pag maapanda kuman inyad to hati ko, sabab sin katiyo sin ilmo na mo, iban sasat sin syaitan, marikamo, sumagawa, bangaw ding mga kabtangan na mo, simino palombigi jantong niyo, pagsukul ka mo pa Allah, sabab inyan hidayat ka niyo, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amin ya rabbal alamin.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa siyamana. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil mahyari wal mamat wa na'udzubika min fitnati masihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. سواء اعتدلوا ولا تختلفوا وثابني وثابتنا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.